بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, balma alslamo balma DMS TV jaka suma fle baga bela jene che ani muso demsen ani mabakoro malikono ani malikoka ame masaba Allah subhanahu wa ta'ala fuga bargada ka walen mando ko sababu ali Allah subhanahu wa ta'ala de ko akal qur'an ba sanman gono kunanya fuga bargada ka walen mando ka be do faranga nemawka o kum konana na masala subhanahu wa ta'ala masaba Allah subhanahu wa ta'ala fulin ko ka bargada nemayni kishini barkayni chama moyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ako ke kira kuntigi kan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chaba mini sallaga shenkele ala naka meleko be solika shentan Muhammadu mini sallaga shentan ala naka meleko be solika shenbak e shenkeme Muhammadu mini sallaga shenkeme Allah subhanahu wa ta'ala naka meleko be sol e ka shenbakeli ne ala naka meleko sallama mami ga shenbakeli otigi kandara ga bo jahannama kangu torba ya rabbi ala kanin aw bela jeni kanda anyo de foye ka baga jemunga mandika ne don mawga kene walma wajul kala ga kene don mawga kene jamunga mi nabila teme aw ma dogo ni dogo DMS TV jabarani sofiya shurfa inshallah tabaraka wa taala anyo de foye aba abonné page ka abe page aimer aba partager ko sababa ke ansigi ko ya awde ko inshallah tabaraka wa taala te kuma janya anga don maga bado bam bulu ko robi amina kuma dama aba to na jamu fo ana boro inshallah tabaraka wa taala karamo. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tawani jamu. Alhamdulillah, ne togo Sheikh Abdul Karim Jire ka bo Segu njirala almamino Sheikh Ibrahim Jire o denga ya anyi bi an sigi robbe nendo bananga buguma ni ma nga misri yorola na alaka je. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi balma aslama balma DMS TV jaga suma fla baga bela jene malikono ani malikoka inafo anyanya fo aw nyana kuma nyabla kuma korno la tugumna nga karam ko bari ba mbulu krono Abdul Karim Jire Segu ne Segu fo yi don maga dugu fo ne Segu fo anga karam ko badok me alaga hinanal sameshu bela jene na ne Abdul Aziz Jire ambe ala dili alaka asro aljina jannatul firdaus ala labbi o kum konnana amena bol tembanga no eseli ne sel tagala je islamia jose ndodu Allah subhanahu wa ta'ala islamia jose go jose duruye nya tagala je hijibala jagabala selibala sungolo bala o kum konna na mena bol temunga walma maudunga o de seli Allah subhanahu wa ta'ala seli damma ka wati kerenkerene ne kala nigo seli wakati kerenkerene mala nigo seli kabla bala nigo seli baada bala nigo seli anya fenga cha chemfenga cha karamo na do nanyo walanda ko no inshallah ka wala karam gal tasrabi bulu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-fatih al-qatim lima sabaka nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tuyassiru biha umurana kullaha wa tashfa'u biha amuradana kullaha wa ala alihi wa ashabihi adad al-adadi ila al-abad taqallub al-ayam wa sinin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ambi ala dili ank shira hera la kle hera ala ma diram amin islama ya ala ma demena amin ademba wa ala ma anu demena amin ala ma ala shira ya ala ma dira anu ma gindo la ani bangina ala ka ngena mana saniya ala ma sokon na saniya
ala ka joni mo so rom na ala ma sona amin ala wasa rom na ala ma wasara amin ala kerengara ni ginomi ni ala ma kerengara no ginomi ya rabbi aslama ci ala ma amla loka amin limani azati ala ma amla loka amin nambi fatu do mi no do ka so ni ala be nyogo ala ma nga kuma kala ba kira la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ala mo kira na ala kira chakano kama do ko ma nyuma la horoma kama amin kama tigu berajele kama shamatani yara kama sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah anga bi walanda be seli de ka sabu seli dave ngundigi kuma naga no sedna Muhammadu Bay sallallahu alaihi wasallam dave ngundigi ko as-salatu imadu din faman agamaha faqad agama din wa man tarakaha faqad taraka din wa fi riwaya faman hadamaha faqad hadama din dave ngundigi ko no sedna Muhammadu Bay ako seli de islamaya josi a jora fondation minka à pied ni mami nya jo oti lama o islam jo ni mami nya karoti lama islam ya kari islam ya damina na la kalmatu shahada kofe deuxième position na mimi na o de seli kalmatu shahada kofe ale de bi dina kalmatu shahada kofe la ilaha illallah muhammadur rasulullah kofe sallallahu alaihi wasallam ala dana ya kofe sel bina ode kama Sayyidina Ali no Ali al-Imam Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin akwala kira fatura alenyana yano ni dutigi bina fatu fe mi nga gela am fe be abi dude wole ko sigi ku ladini oyi wallahi Sayyidina Ali be ka kuma en lakala ko ala kira fatura alenyana kira bina fatu wati mina kira ni na kililla bora ka minto adda kono ode alaykum bis salati aw iyakum bis salati wa ma malakat aymanukum Allahu akbar mama ni mba ni seli wallahi mba ni seli iyakum bis salati mba ni seli ani aw bolo en feminu mara na selte ko deni ala kira bolo de kama seli kwati ku sira kaba amba shata be ka kuma en lakal anyana ko ni olu ni alakira be kulo la be yela la be niso jala ngani seli wati sira kaba kira bi ban olu la bi ba fe bela fo ala takake abikina fo tinyondo de kama seli wati ku sira kira kumba fo Bilal ma arrihina ya Bilal bodo arab kana raha ya ruhu ar-ruhiyya okoro arrihina ya Bilal an lafiya de lokatugu shoba ko rauhu korota bolo arab kana na sigira yoro na bo place deta ani abla niveau na bo korode Allahu akbar rauhu abi ruhu ta yoro dola ni Allahu akbar el mirwaha abi akmana sisa abi fifalata abi fifal kalanta raha ya ulalabo ya yoro ina okmana sisa okmana arrihina ya Bilal an lafiya de anti o yoro wala no fel local okmana mumini ka lafiya bi soro selli kono fedo be selli kono ya do farajo ye ko kayen bo yo globo yo droku kalti bebo ya bebo ko nyumen kama pour ikase ka joie soro ikase ka lafiya soro mais abena o maseka soro agino be selli la wala agino be sella na o ka biseli tede abe seli mina misiri kono tede aw tise ka soro pour ikase ka o soro sella fo dusugo ko koro dusugo ka ta ala fi sella ودكما لقدرتك بافانينا فإذا قمت إلى الصلاة ني ولا كان السينما ففرق قلبك إدسكو كونغو كبو فبلا كدسكو يشين علما ni dusukun jena jien fe be ko ka dusukun glo alala dusukun bita sil ala fi vile ka zawku mi vo dia mi vo ibo soro silla na sel ko Allahu akbar ne ko mana Facebook ki waraj men bala bi Allahu akbar WhatsApp ki waraj men WhatsApp ga bi TikTok ki waraj men TikTok ga bi mana seda ki waraj men bo kabi jamana era kibaro be chugori farasi ka ngata mangata era ko Allah gore hakika fuela jen ko kibaro ko no kera seli ka ngadia mi zoro ila ito soro
vleka glom vo seli kono glaka cocaïne vo seli kono itale so no ya so ko Allahu akbar hakli bura febbe ko ki di dusgu da alaka dianye do de be selle bo soro la grati ba fayan wala yanaluhu ila alqashuna mashido dianye zoro fona kara ala israel bawi o kama en seli kere ngere kale ka nga temu mana seli konna na fendo be niyo ke sella seli biche iko islam ya jose jolnando flanade do ale deuxième position de la jogo yuru be dafali ala ya glosel de la agimu sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mawr sel jode sel de be mo bo ko jugula ab ma bo hasidiala ab ma bo bezongoniala ab ma bo yira bunyana ab ma bo yira jirala ab ma bo subiyetala ab ma bo glomina ab ma bo danga denyana ab ma bo jugo ya berejilila sel de boke ni ye era tu yera makibi yera jugo nyeti segui wallahi tisi ce dogole nya bayira law era mbeka na ibado nga ke enye ki ala sago ki ala kra sago ala ya globe bato kele bina o de sini burana ta sabe la fa dugmana ata yoro shini silte ay seldo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seldi ma bo ko jugera ma bo hasira ma bo bezo ngania nga selika joni ala isranya o de ko ala isranya ko Allah ko rasuli hagli tara ika jemauna hakili tare ka fimona hakili tare ka magamona Allahu akbar hakili tare hukmana ka subiye tawla Allahu akbar hakili tare ka programuna shinanga nga warsoro chugamina ika Allahu akbar hakili betarola seltse ke bokko jugula iko Allahu akbar hakili bila alaka o kama seli konnana gabla ubala bada ubala musabu ubala farida ubala watu ubala seli yere programu chama be seli kono ay teminda ko kerengere ko di anga mo ko mabbi wode okmana qabla an bada koro kuma do la seli kono ibina nyina ka do fara selika o glachugo amba fo ma ko bada seli bana pew salam blale ko vetenru ko flaveke ko gla bada ka an ve mazam malikiya ko tuma do la ibina do fara do bo sella ne do bo sella o gla ko o gabla ko salam blale ya tenru ko flaveke ko gla am fe ko tem de anga mo ma bi sabi kalamba be mo benna almamu mo benna almam ko mo benna misri mo benna mama mo ka muhimu seli abe mo benna bi dukolo ka yana ga de ambalma aslama balma DMS TV jakanso mafla baga bela jene malikono ani malikoka ina fo antu anya fa aw nyana ma nyabla kuma ko nala to nananga karam go ke anan fa nanga ustaz ba Abdul Karim Jire ale de bambulu ko ka bo segu amega boli selle ga selimi islamia josim flanay abaga bolode kan wala lu chama dira aw mauka halsa kablan bada obe togo dini kabla ke siliko ne kanga munke wala ni bada ke kanga munke ka do fra silga wal maka dobo sila wal maka jidili kan naga silga no re kablan bada halsa nan kram ko ke Abdul Karim Jire de nyongo bolo halsa ka temenay alhamdulillah rabbil alamin anga shara gafe bado be Abdul Aziz naam no ya nyuru moke tomay moke kram Abdul Aziz dire alaka hinana amin aya anga shara gafe bado be ba fa ma ko jawahirul khayno sheikh lui ibota ko danya koro aba fo nyana ko sunna li sahawin wa in takarrara bi naqsi sunnatin muakkadatin aw ma ziyadatin sajadatani Allahu akbar sunna sajadatani sujudi be fla sunna ya sujudi fla o sunna ya ki tetru ko flake o de sujudi o sunna yara gabla salamihi ka ko salamu blali o sunna yara kuymena li naqsi sunnatin ay li sahawin kana nyine ni nyina na ka dobo silla a sunna yara ika sujudi flake ka ko salam blali ni nyina na ka dobo silla مثلا مثالي على فاتيا كوف سورة كان كلا جنته إن ينانك أو فاتيا أو سورة كان والما آية والما نيه أراكم فلكه إكانجي سيجي كتشمانجي سيجي كه نما فما كود تهيا إن ينانا أو تشمانجي سيجينغو في جولي حكلي جينانا يبي تميجا سيل كاي الله أكبر selkain o de la ni klala e be gablake
do sigile bi na nyingali ke ko kuma na wo ni nyina na kramo Sheikh Abdul Karim Jirebe ka fo anyana ko ni nyina na ka sura Fatiha kala ne ko fa sura kala ne ki nyina no ko wal ma chamanje sigi ki nyina no ko shen kilenwa amba jidi amba daya wa intakarra hal na taka sigira Fatiha ko fa sura kala ne nyina no ko iya araka vla ke kan yi ka tahiyya ke nyina no ko yara ma ka fla ya akara fly abekera seli kili ko seli kan ibi ka seli ke kata ni seli bana pew siza I atotore ka salamu blai ibi sigilento iba fo Allahu akbar kata sujudi Allahu akbar iwultala ka bo sujudi le ba fo Allahu akbar itatola sujudi fulani ba fo Allahu akbar iwultala ka bo sujudi fulani ba fo Allahu akbar itatola okmana iwultala ka bo sujudi fulani ba fo Allahu akbar ibi soraka ni sigi an fe mazhab malikiya kono ibi sigi tahiyaka mais mazhab wara do ya fam kiti sigi tahiyaka haza mablaq ilmu Allahu akbar no ye Ahmad bin Hanbali ka nunga famiye ambal mami no bal no lu wuteka mine olu ka be mazhabum na no Hanbaliye olu ya famu ka fok mana sigi tika tahiyaka haza mablaq ilmu anti ka famiye contrôle an be famiye mi ngaw nyala ka suna famu futuko minga o de ye ibi sigi tahiyaka wambal mado sigile ala ti farda do ate sunna do ate musabu do far ta yere mi ale to do ko gele ara de o mana aya jija au ka seli nyenyi aka nyedo kerele ma kuma chan hal na yuru na ba ko ya an ko na bi gwa mam bise kalala ko so wode tambe ko bla almam yala hal gabla yere ni bada tanyedo ta wallahi tanyedo almam badi dibi gabla tado bada tado wara blembi wuluka kala do wallahi ku ngonda do almami mimbe ka zeli ata wulu tanya do ngui namba burfiti de ka almamu kala ni yorola jaku ya do ka tanke iblala jama nyefe iki jije ka seli farda do ka sunno do ka musabul ka gabla do ka bada do wajibi do almam be ka lagdar durushi wajibi do almam be ka igal lagdar durushi ni o durushi ka wajibi di emse ka blam ko nya choko di eti seli nya choko do ore kama nane sella almami mun kofe ka bani ndi don yedna ni salam bla mbi nyininga seli sharia do ni o wala nyana alhamdulillah don rani nana ala ko de do mbi seli kofe mene masego wala nyana net seli e kofe sabi amina ndama juru de dema ala jati yakama mami ni sharia bebo kungulo bita seli okmana mami mbala te seli kiri fodo bise ka seli kofe ami ku wonde to luka seli ko fo binye amano ala kambe sababa o mana o yoro ina bi naqsi sunnatin muakkadatin ni sunna den nakashimi sunna gele gabla bi ke odi kama sunna gele ni yo nakashi sunna gele Fatiha kala ne ko fa sura kala ne o sunna gele sa Fatiha kala ne ko fa ka ban ka sura kala ne sunna ki joka sura kala o sunna na ka nga bangi ka bangi abangi yorola yaro selfana ka nga gindo na ka nga gindo ka gindo yorola o sunna lazara ka nga gindo na ka nga gindo ka gindo yorola o sunna safo folo ta flo ka nga bangi na ka nga bangi ka bangi abangi yorola o sunna afama nam ko mana tahiyya kala ne kofe tamanje sigi o sunna gele Allahu akbar foko sabani otoi yesuna gelen sabato gabla be ko kama sama Allahul man hamida foko sabani otoi gabla be ko kama bo yoro mi nganga bangi ni nyina na ko gindo ye gabla be ko kama ale suna gelen kelin pe udo mais Allahu akbar foko kelen pe oni otoi gabla ti ko kama de mika kuma awye bilisani ilmi la bilisani al-aql ni doni nengu ya hakili de ngu kote ana islama en dine chenro bado e jume jamana inaya odi tajziyatul akliyay law sakata al jahil la saraha nas akoro ni fondo mbali ku yidam na mako kumbi lafiya sama en chenro do de jume do kala naw de kera dine la silay mambe do kala ode kera la sivay manga wuli ko dina kona yono wallahi ni don bana ni sigi ka kuma ya don ba waran mana no bi se gode ka
don fale wara mana no bisi godega tomokto ni kuma kere jena di kuma kere kay ni kuma kere akuma uti fo nyongo Allahu akbar même mu kuma fo nyongo o doni baliya dronde mana suna geleman saba ni yo toy suna saba ni yo toy ibi gablake bo do bina nyingale ka sigile bina nyingale ke ko ni mami do fara silika ka kala ka do wala du abekara silikile kono man nakasa fi salati wa zada sajada qabla salam e do fara silika o silikile la iklela ka do wala ibi gablake atujul misika ka gabla e fejme Allah akbar foko saba ni yo toy bi gablake samallahu liman hamda foko saba ni yo toy bi gablake chamanje sigi ni yo toy bi gablake sura kala ni yo toy bi gablake yoro mi nganga bangi ni nyina na ko gindo ibi gablake gabla e fejme maza malikiya kono seli bana pew yoni ka salam bla ibi sigilento iba fa Allahu akbar itatola sujudi la iba fa Allahu akbar iwultola ka bo sujudi la iba fa Allahu akbar ibi soraka ni sigi kataya kurake ka salamu bla ni de bi wele ko gabla ni do bo sella gla choko de ni o gabla de afam naam mais ni juma do ni gabla yi soro juma na abi nyini fe o gabla nga ke juma misiri de kono atega yoro abi ke juma misiri de kono par exemple darula yi mini nutira ibora tari nu ku kana abi ni fe kana atoda fa juma misiri kono toujours misiga ka aw ve mazab malikiya kono ni etendru ko flenge kan isiki wa ada tashahhuda ibi sigi tahiyadika ibe sigi tahiyaka mazhab do ya fam kiti sigi tahiyaka haza mabla ko ilmu misiga ka ni yoro mi nganga bangi ingina na ko gindo ibi gablake fatiha ko fe sura kala ni ingina no ko ibi gablake ngamba daka bi fartin farda de do de farda nyona ni be ka nafla sili ima surangalo na gabla tala bada tala e ga sigi ngata bi fardin ngabe farda dem la nafla ko tede ebe nafla silla ye fatiha dorongalo na ima surangala gabla tola bada tola nafla de ko sababa ge ko kira de doni ale kanun ale ti jabke don ye farda de ala ka farda farda ni nafla fe jume monu nyonje farda e fendo e iza fa'altahu nilta sawaba wa nilta aljanna ni yake ibi alaka baraji soro ibi alaka aljina soro ni banaka kedo nilta alqaba ala bi do jahannama ko nano fe Allahu akbar itata sura ka kai ebe ka tama alaka kabakolo ko itaya akaka bakolo ko itaya ibe ka tama ka dugolo ko ka o itaya ibe ka fiemi zama kabla o itaya ruhu mi milano e nimi ndo ne dula o itaya iyera bori yera soro choko kalamawa oni bekele ko eye keka okmana sisa keka wepifana shu wati beita kle wati beita okmana eka selu wati duru doronge alay o gele abe mi gele atala wallahi example so turuma jume masala misa Abdulaziz ne eta sisa okmana ne kalo nebi dongo do nebi wa mugandema dongodo mbi wa mugandema me ngo nya finyana ngo zizijo ngono na koni iko fura ikana noga yala ngana nogo yola adama yana au beka juye nebi wa mugande de ma dien dongodo me ngo nga sijo kono na kana nogo e de sara ka sijo kono na fura ni ne blaka bonga barala est ce que ne jalakitala Allahu akbar nde abeka finya mizama ka bla ni kunye ni mbla gouvernement ka boloka afafa anda ngba soro kuma no de ko ala keme ko dama fu kika ala ta droge bi se ka bo ma chu yan sama ka bla dile no ma fu Allahu akbar no oxygen ay docteur ni ni gaz ni finya tigeri la pour ka se ka finya dima cheno men alle dem seni finya tigara doni na oxygen na war bawde be fiye war chamon ba de finya wo mana finya kono na keme wo keme amukan duru de be finya kono ala keme ko di dave be ma fu men ala ko ke ka ale tage mi ba ku nyumena Allahu akbar wa ya fam o mana wa illa ngani ma do bo sella fiye do faraka du ننتقل الكلام إلى البعض ننتقل الكلام إلى البعض
ami bada salam ami ba gana kata badala angoni ye do bo sel bi gabla de mais ni do faraka du wala o ni do faraka du de wa ila fa ba'da seli konna ni nyina ka do fara seli ka ibi badake sel fana jogo joli nani nyina ka ka duruye ibi badake nyina ka ka woroy ibi badake nyina ka ka woloflaye ibi badake ngani nyina ka ka sekindu o koro ko progrès tambulo ñone progrès ko bambulo am nga busa ya dama do kila jogo mbela wa ina ala la krata jor me yi chokoro ba kwali sel fala jogo nani nyina ka kilifara ka nyina ka saba fara ka nyina ka nani fara jogo de la progrès ko bambulo am progrès bla ka la progrès l'islam progrès islam bolo kebe ka fenjam de galo taka d'islam la ni islam yin nga dro islam ka sura ay islam manige ni progrès dafale ko bambulo ko chama me o tigew afara nene ka dabla sa réseaux sociaux ça va ma dabla programme de nana programme dabla programme ma dabla sa o programme Tesla ma bulu Allah islam ya non islam ni programme dafale be islam ya bulu ko chama be islam bo ke islam shitake ni programme dafara ku be islam ya bulu o man ni ko mi ngara islam ya bulu an ba mun islam on do mais programme te o asra islam ya dafale tias islam o de bien islam ya tiade hakan islamé de bien ko 80 ni hakika de on disra ka chef ko ya on disra ka chef Allah che drone islamé de be mali kono ya na islamé atia mais sungalo la monu be tadi ami ta seli amishu abe ka islamé ka da atia ka ba godo ma ba islamé dafale nana dongodo o do ibi islamé programme ni awyen nke ni nganga kila no kera ko chama me islam ro tika gui afama ala kambe sababu o mana wa ila fa ba'dahu ni do fara selika bana de bike ko gla ni mami nyina naka kuma sella selima chen nation ka fa Abdulaziz jire akira chodi era nyina naka ko jire akira chodi be sella selima chen ni kla be badake nyina na de o nyina na ngani tugu sel chana ni nyina na ka daji tu sella selma che nyina ka tu sel ti chona ni kla bi badake ngani tu ga tu o sel chena ambal mom so ambo fayde akil to ala ambal mom so do bu daji tu sella ni daji tu sella do sel chena ni tugu ka ke ngamo de ma no ni tugu ne bi nyini ngaw ta minum bi bala no bi sinar fudo ta ti tu تسجن عرفيها من تكلم في الصلاة صاحيا سجد بعد السلام ومن تكلم في الصلاة آمدا بطلت الصلاة الله أكبر لما من يننا كسمسلا بعدك غني تقردو سلجنا ماذا أمبال ممسو كلا أمبال ممسو ماذا دو بوتي داروفيا سيليكونو atibe Allah akbar ni tuko ga doro sel chena menaso belexero bi tengoro mimi ga sawa iba boy o boka ko ga iba boni bulo maba ati fiede basa siginar fu fa fi fu ta siginar fu ya alphabet la fu do ni ko fu kuma na do ni tukura sel chena ni kera jahiliya ba sel chena al jahilu kal amid الله أكبر أو بو يرايفا مكسبة الجاهل كالعامد الله أكبر فطلب العلم فريدة على كل مسلم والمسلمة قال إمام الشافعي أي طلب علم الحال دوني الإسلام بيك واجبي ni minum be sijo en kono ka barake akanga ka nasongo soro chugomina abeka ne ko nyedo wallahi amunu sigile do kalame suku kono e kanga ta affaire minge ki ka worso yo nyedo o selde ka wajibi o nyedo yi ka wajibi shu nyedo yi ka wajibi jaka nyedo yi ka wajibi amunu e commerçant na be fere la fere sharia nyedo yi ka wajibi o le wajibi de talabu ilmul hal la hala dunya au ka wajibi de sono ka to alila ni tado jahiliya kama aljahilu karami jahiliya ban tugu babe ke ayo Ustaz Abdul Karim Jire ye fieli tafo mumbe daji tu ka to sella yalma kum konna na munu febe nu fiya go to sella o kiri fina to gudi ay nu fiya to selche ima ko chenyinge atache ye makruhu ke mais ni daji tu nu fiya fene walma nu sirli ga bo nu flani nu te dai nu bi kumawa mais nous dabe nyogona ay ale be kumawa ay kuma be kenaya o kuma de bi selche
ne kulo kera tan kulo kuma do fora kulo kono kulo ya mew akumana wallahi akumana tiselche ni kuma do fora nye bi se ka koriya ka ba keta aba famu yere nye kuma na akumana me manga voama boala ai sindo de tiselche wala donna na afiye nyana broma be ya keta ikuma na o no kuma ndi selche ani tache ndache Allahu akbar ulaji be wa kito sel gona ka keta atache otifo ga sel Allahu akbar nga mi chekan ikai concentrate ki tu ka sel la ikana fuike ikana ishara kai o nu fie ki to sel la ima ko chenyinge nga sel ma chene sabu nu viete kumai mi kumai ne ka manga bo hal ni ye ne kuma do fo me ama manga bo voa mana sel ma chen famna naam nema voa mana sel ma chen do ina voa de nana ni ko tu signar fu nana kuma de boyoro no fe ko mana daji tulo do bina nyingale ko mana mi daji tu chukodi o tulu mangele moy ni bina daji tu doro mushar blay kuna ibi daji bo mushar la ni mushar te ika fini bolu bash tola ala kambe sama abi kete gabla tola bada tola nam alhamdulillah suma alhamdulillah abalma islamo balma DMS TV mafle baga bela jene malikono ani malikoka che ani muso demse ani mabakoro hal saawunu bega chesrige kanaje abe forfawdi ta o kum konna na bo befugo be wala nyana laka kal jina janatul firdaus ala saray hal sa ma yinaw fe anga pagini baran mega kawde aga abonné aga partager aga aimer inshallah bi amega pma mi gawde sele islamia Joseph lana ambalma ga nanfa Abdul Karim Jire Segu ala baka pma kablan bada de ga sele nya fa na chemfon ni daji to abe minga sella walma ni nufur walma ni nufi abe minga sella sele nya fa na chemfon hal sa nan kram go barbe nyogambulu DMS TV siju noroma bango inshallah al sa misra dama alhamdulillah rabbil alamin kamutim min li shakkin wa muqtasirin ala shafi kamutim min li shakkin abina fo tuma dowla mado be silfana silla wal mebe lazara silla ibna sikambes abadila wa menanna o mo ko soro kuma do celo wallahi yala no yi soro bi ke chugudi kira ba fanya yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam man shakka annahu fi salisa aw fi rabi yaj'alhu rabi'a ni ma min zigare be sabana wal mebe nanna iba fu ko be sabana yaj'alhu thalitha ne ma min sigara be sabadela wa men nanina wa soro silfanalo iba fu ko be sabala aiga dugmala tawre kan abikete dugmala ta kan itata wajibi do ame doga telon lu ga to ga fer wero lu ba ga ske daga nane shengle ni ba ko be sabala ni ko be sabala bana to tora joli kele ibna ni o kele ka faraka ni klala ibi badagi bo dine nchenyoro ya do nye do finyana o de jahili do kala na ka kuma we dine chenyoro ja chenyoro do ina na si o masiza semi nganga blam mine min kono o doni mana seli kono na tuma do la amba fo ngoni venye farida kuma do la amba fo ni sunnai kuma do la amba fo ni mustahabi kuma do la amba fo ni wajibi kuma do la amba fo ni makruhi ngani jini shitekili ibe ambal ma do ye kala ba yuru do boy mi mustahabi ye doro wushi nga fo di ala ka sunnai ko wajibi ko yera soro ko ke sunna wajibi ko yera soro Allahu akbar mandole do be bita soro fe do be akeli makruhu a chama indronde na fo tutu sugo duni ani do kuma sugo duni o makruhu do a chama mais haram ya lente na fo sella ki far ko le chien o ma o chama indron ati selchien wala na fo sella ki miri jien ko do la o makruhu de nga do bita makruhu era ta ko bla wajibi ya mine kono kabla harabu ya era mine kono yeni nga do yi haramu ke ko doni baliade toujours anga sigi doni yere ma kakalake kosobe kama manga njama be dina kono no kara buboy a chenro sabana we tajziyatul akliya don ba yere kana ne ayre ka hakilai ibo be kram go bayre chamanda iga na somo be mina walma ega tongo defan ni yere ga na yere ka hakilai ka kurana yaw tuno mi ga de sawtu ka be ayre ka niveau Allahu akbar ani ma kufundi saka nyorodo
wallahi ku ta ga giru mo tan parce que olu re bolo dalo shegu min wala dalo o shegu kana ni tajizatul akliya kana ni ayre ka hakla kono do dinan ayre fe na fo hal ni hadisan na sa hal ayre fe de ni ati ala tata ati kirata ayre fe kala ndu be tugo go abana mun me ga labba to be tugo go islam en chen rodole ani parti défend parti défend ma on ben parti no lutu do do ko parti ko bi aka jelaba parti num be islam ya soro abe jaslamea abe ma fembo dvola we abe ndede mona dota nana sisa de ama me sisa na so yini parti so madala ashidi samukabo chale atete besa biduruga minu ko koroko so lutte besa biduruga minu ye clear gwa na ko yo samukwa santai tite maga mo tsiga o ke ga dina taro parti ko tesla mai islam parti num be de islam ya soro Islamé chenro doye oyi anga tebe nanga wala o mani mami zikere be sabala wal me benana iba fo ko be sabala ibina ni nani nay ni klala ibi badake ni mami sigara yala be shafi de la wal me witri de la shafi de fejum yafi ni witri de fejum sa niye fitri sili ka safo sili ka ba ni mami bi kunu shukono anyini me fe ki ka shafi ni witri black a shul laban kuma kono no 3h ina fa ala kira kuma ga chuka sallallahu alaihi wasallam ni kira kunya ka nafila beseli ka ba abi sura kana dafa ni witri aba fa Allahu witrun fa atamtu ibadati bil witri ala kelimpoye nyanga ala bato nya dafa ni ala ka kelimadiye e ka segini rangata Allahu witrun fa atamtu ibadati bil witri ala kelimpo drondi ne nga ala bato nya datugo ni ala ka kelimadiye ja fayda babe kun na boy kira kuma ga sili beka ka ba ka dukla manafla sili beka ka ba ka soro ka datugo ni witri oni mami bi kunu shukono ibi ka ala bato beka ka be bi soro ka datugo ni witri kele na yitu kunu shukono ne dafo dugu bita je obita ke wuli kuma ka bi safo manasili ka shafi ni witri ka nafla besili ka shafi ni witri na fa balma taralla ko eti wuli kama ko do beke gida o kum kono na usazu yambe nyingal do sen wila la bas sungalo kono munumbe safo seline safo e farda ko fe wona ne jogo tan dama do mini o shafil witri to ala ka chaya est-ce que ni o shafil witri o ke ko fe abe bega iga shafil iga nafla wore sele shu kono fa se wati vraiment alhamdulillah bashiti ala Abdul Aziz mami mala ni abi darsu di kala duma kala ne chama be mami mbolo iko nyini nga sharia la oti bashi watu ni sharia doni fevu haki jigine hakila o nyini nga sawo perelendo jabi kono wati be ale dabala nga mami ndi wala nda di kala do makachaya tuma chama abi nyini ofe kwa lajeleke eni nyini ngali minke ni mami bi kunu shukono ebi ka nafla beke shud la ban wati ka soro ka dafa na shafi ni witri nga sungolo konana ala yake almami e joko tanke ka soro ka okpara stan saba nake ka shafi ni witri ke ere o ko lu nofe ima fata da bodu kula ma fe enna kunu yala bi be ka nafla wereke ya amba fa bi be ka nafla wereke abibe alhamdulillah nga ati be ka sege witri ka de witri kelen seginte ko ka kadala kira ka kuma ka sallallahu alaihi wasallam kira ko la witrani fi laylatin wahid la witrani fi laylatin wahid witri flata shukele ngono ati bengwa ati be ka witri flata sele shukele me haram de dowa wal ma aya nafra ko ati be dro haramu de harakana nangwa ni ndibe okele haramu nangu ni chemai okele makruhi nangu ni kanunedo musahabu de ya famsa nangu ni sunna fana bi klakata klaro dama sunnatul muakkida bi sunnatul khafifa bi sunna dobe obe musabiya minere kono sunna dobe obe muakkada minere kono be wajibiya minere kono nga etani jido ga bo nyona iti usulu do iti makaisidu shar'iyya do o kuma do lebi shiga ta musamo degu ni yerete ay kalake sa anga kalake don jirata de ambe ka kalake nanye kalake do manga njama be islam ya kono obiba avam obmana sisa shafi la sisa esigara yala mbe shafi de yaro shafi yara kavla ni flake bi salam bla ibina na witri esigara yala mbe shafi de la wala mbe witri de la
be shafi labanta flyde la wa wal ma be witri de la iba fa ko be shafi labanta la iba ngani be shafi labanta la ni o ke be salam la ibna no witri mana ni klala wala be badake salam la sel mbla la sel kono o kara jiji avam nyafam ambe bada de nofe ay dofo gabla ambe bada de nofe amoni yoro minganga bangi iyo gindo safo folo ta flaka nga bangi fitri folo ta flaka nga bangi sugumara beka nga bangi ni nyina na ko gindo du angi bi gablake me yoro minganga gindo ni yo bangi du selfa na beka nga bangi nera ko selfa na beka nga gindo lazara beka nga gindo fitri labanda kele ka nga gindo safo labanda flaka nga gindo ni nyina na ko bangi du e jidike zada fi salat sajada ba'da salam ni ben kalungolu kan vola dola ko sella ko seli beka nga ke ko duk mana bangini di wala ba fogurana kono yorom la tajhar bis salatika wala tuqaffit biha Allahu la wala quwwata illa billahi al-azim jalla wasira da Abdul Aziz mado de bitu sigi ko lu mogote hadisala ko lu mogobe ala ka kuma drondi la Qur'an progrès tamulo wallahi ni progrès babulu ni kati ka fuka nyeda seko ka kana fuka nyeda alaka ka soroka sanduru ka soka kuna na borola ninja ne me dia kuma nyoko na tinofo wallahi progrès tamulo dro wallahi alaka progrès islam ma nyone mo ne chama ni do ne islam wala ni galoti ga alaka dinana fali yatabawa majlis ka fi nari hadisi ya rajul laba jahannam kono ni galoti ga alaka dinana problème wolo yorobe bisaka ke chugo kira sallallahu alaihi wasallam alek la progrès me progrès islam progrès radio alakre ale de hakimul murshid ale de be kiri kela islam pekuna ki boloti ke kay farala kero ki la ni ashariya nana sharia nana chendo modo la mo bita be mo do ka ma boloti ke ka soron galundo bolo bitike ni shurutu dodi sharia do mami mbala aka bolota kuna ale bulla sugo madana fo itaku atara doga biti ko naka shweni ke ni o sera progrès fo tika titike de progrès bo mana amta be aka fo tabulu atara doga biti ko shweni ke tika titike anga bigla na yimi na mi jenne tika titike akbar abenya inde ga no kera progrès de re de bin nakale ambe muye karsa bla shweni vraiment aka balota ka du kono o dona o mana progrès de bin jakisisa sharabi kuma ne bele ka gouvernement reka gouvernement muya to kars barama nyini ka dikasama yalla mana gouvernement de bara nyini ka dama o bara nyini na ka di maminu ma ebse ka de ma koro ko fe tara shuni ke o mana teka bina ya desera ablation la ala ka ambe sababu salli ala rasul ustaz wala nakadi na amani ni fe wati bamano gote wati temenete wati sebalte wati anga wati ko fole abeka chogo o kum konana na hal sama jeyma ay wala da blara mi waduna na to la mena wala da tay inshallah magal laban jume mi wolo ani isro yoro ani numéro kerengere mila émission la jalen ko fe mamoun message wili ga dina ngal kila alhamdulillah rabbil alamin ambi fayda do di islam o mandi rajaba konna ba jija be araka mukanke na araka mukanke ika hami mi ibajira alala salam alaykum bi sala ala kira allahumma salli ala sayyidina muhammad sahibul faraj ko gela wuli alakira e sola alakira ka no sola to nya chien baki ko be solila sodi dala mi atan la ban role ka leban soybul faraji be Allahu akbar yalla ni yake bakele iba ngania la hara hamido ibo fo nya hamido ibo fo okmana ode kuma kan la ban we men nafla suran araka mo abel ken gulu wallahu chien temps ou bien gulu wallahu chien saba mana be wele da akmana anga teleso ma berajele ma teleso ere DMTV ma berajele ma ere bala na alaye ndene journa tajirana ma mbuko balunda trembala ambeka nyonzore treme vla asako makerave na ko ledo ni neke rajaba wajili
aminata oke na ala taala ka jeye an ala taala ka irada ne ra to ko Cheikh Abdul Karim Jire of man soro yoro ye bananga bugu ni sira ni maganga misiri la misiri kerefe ka wele ke na ala sora makala do miti no fe e bi se ka wele ke 76 39 93 31 walma 69 29 70 25 Orange 76 39 93 31 Maltel 69 29 70 25 laka sigida wara jirana inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa. Balma aslamo balma DMS-TV mafle baga bela jene ambe be fuka be wala nyando nyemo yaso be ga folibe cameraman Shaka ka folibe foka se monteru ma programmeru foka se rojo shilawma ambe be fuka be wala nyando ko so ke barane jama je barade ne kelen no tununa dron iba image be jowalma avec tout dola o kum kanna na ame Allah subhanahu wa ta'ala foka bargada halsa ne mayni kishinin bargayni amoyini ala fa ko ke kira kutu ga Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anam balma ke anang ustaz barik me nyom bulu Abdul Karim Jire ka bo segu wakati na be bamago banaga bugula inshallah tabaraka wa ta'ala mami emission na benga se awma o ya balma ke anaw dinke de Abdul Aziz Muhammad Dumbia malikishki dengene madu Dumbia le dengen do inshallah tabaraka wa ta'ala ne Allah subhanahu wa ta'ala manga joira do ko were ni kene kele ni ga aw ni ne amina nyon soro karamo were ka boru were ke naw ye dina ma were ga inshallah tabaraka wa ta'ala haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين